Tukiri kuri ingingo y'amatora muri akanya muri studio nakiriye Jean Pierre Kagabo n'umunyamakuru hano kuri RBA by'umwihariko ukurikiranira hafi bijyanye na politiki. Kagabo wiriwe neza? Mwiriwe neza Leonsi. Nkuko tumaze kwibona abanyarwanda bari mu mahanga bo bamaze gutora, abari mu gihugu imbere nabo harabura amasaha make. Nagira ngo mu gutangira ubanze ugaruke ku mwihariko w'aya matora y'uyu mwaka. Murakoze Leonsi, nibyo ni kushura kana abanyarwanda bagiye gutora umukuru w'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ni kushura gatanu bagiye gutora abadepite. Nkuko wanubajije umwihariko n'ubwa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi amatora y'umukuru w'igihugu agiye guhuzwa n'ay'abadepite. Ibyo biraturuka ku ivugururwa ry'iteko nshinga ryabaye, ndetse bifite n'inyungu kuko bituma igihugu kizigama amafaranga agomba kujya mu bikorwa by'amatora, ariko n'abiyamamaza imitwe ya politiki n'abakandida ku giti cyabo bakaba bakoresha igihe neza, ibyo bikaba byabafasha. N'ubwa mbere kandi manda y'umukuru w'igihugu igiye kuba imyaka 5 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko muri manda zibanje manda yari imyaka 7, ubu rero nibwo hagiye gutangira manda y'imyaka 5. Undi mwihariko nuko aya matora agiye kuba abanyarwanda bafite imbamutima zo ku rwego rwo hejuru. Igihugu kiriziza ku nshuro 30 kwibohora ku Rwanda. Ibyo rero birerekana ko abanyarwanda basubiza amaso inyuma bakareba n'urugendo bagenze. Ni imyaka 30 ishize igihugu gihagaze cyemye kivuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi. Wari ubikomeje uti na amatora abaye igihugu gihagaze cyemye, ariko nagira ngo tugaruke kuri iyo shusho nyine. Ni nyuma y'imyaka 30 igihugu u Rwanda rwibohoye, igihugu gihagaze gute muri politike, umutekano, iterambere ndetse n'imibereho y'abaturage muri rusange? Aya matora abaye abanyarwanda umutima warasubiye mu gitereko, batikanga ubica, batikanga ubaziza ubwoko bwabo. Muri make aya matora abaye igihugu cyunze ubumwe. Ikindi umutekano, igihugu gifite umutekano